tuzamenya igihe satani arimo gushakisha. You won't know when the devil is tuzamenya trying n'igihe to ubuzima intrude. bwawe bukurura Imana ku butabazi kugira ngo buze. And you won't know when your life needs God's protection. ariko igihe Balamu na Baraki bari kwabitegereza yagira ngo abavume bikananirana, yagira ngo aracagira gutya bikananirana, arabwira ati yewe ubariya n'ubwoko butuye ubwabo nta bupfumu mpaye mbabonamo nta nakuraguza. Ni ukuvuga ngo bari muri connection n'Imana kuko ubuzima bwabo buramacinga n'Imana. tuzamenya igihe satani arimo gushakisha. You won't know when the devil is tuzamenya trying n'igihe to ubuzima intrude. bwawe bukurura Imana ku butabazi kugira ngo buze. And you won't know when your life needs God's protection. ariko igihe Balamu na Baraki bari kwabitegereza yagira ngo abavume bikananirana, yagira ngo aracagira gutya bikananirana, arabwira ati yewe ubariya n'ubwoko butuye ubwabo nta bupfumu mpaye mbabonamo nta nakuraguza. Ni ukuvuga ngo bari muri connection n'Imana kuko ubuzima bwabo buramacinga n'Imana. twiyimye imbaraga kandi We zigize refuse to give ourselves power yet they are twabaye abantu available. bamaganya ndapfuye We are people who bizamera only gute complain, naje mperekeje I'm abandi dying. ndi wabaherekeje. You did not escort others. wananiwe gukora icyo usabwa You refuse to kugira do ngo what icyo you're Imana ikorera supposed to bariya nawe do, kikugere. so that what God does to others can do it for you as well. mureke mbahanurire ku mugaragaro. Let me prophesy Muvuge ngo to haleluya. you. reka Amen. mbahanurire ku Let me mugaragaro. prophesy to you. mkundaga batetere. I want just dusezerane nawe ngo uhanurire. genda ufate ibihe bihagije utindane n'Imana. nubona biriya bibazo ufite bidashize uzaza umbwire ngo ubuhanuzi nguhanuriye narabeshye. you go and have enough time to fellowship with God, and if you see your problems don't muzamwirirwa mugenda mu end, you byumba will know that I mbwira lied. nzamera ntejo. ese bizangendera gute What kurabona will future happen yanze imeze ite tomorrow? How do none you ni see my gutuhaye future? umbona kurajya mu biki. What are you trying to do? Thank you, God. kugira neza kwawe Thank you for your goodness. turashima umugoroba mwiza wongeye kuduha. Thank you. turashima ko ari wowe inshuti magara. We thank you for being a best friend. akintu na kimwe twakuburana There is nothing we can lack from you kubera ko uri inshuti yacu. because you're our friend. Bibiliya iratubwira ngo wavuganaga na Musa The Bible says that I used to speak with uko Moses umuntu avugana n'inshuti yiwe. as a man speaks to his friend. turashima ko n'ubu ugifite inshuti zawe And we thank you that you still have your friends. kandi turashima ko natwe twese abaraha turi muri abo ngabo bari inshuti zawe. And we thank you that we are among your friends. reka rero wumve gushima kwacu, May you hear our wumve praises gusenga kwacu, and our prayers. ibyifuzo byose tukugezaho byumve Mana. And may you listen to our pleas. ushimwe yuko twese uduhaye ibirenze ibyo dushobora gusaba. And thank you for giving to us more than ko we uri can ask umubyeyi for. mwiza You are a good uzi father kugenera abana be who ibibakwiriye. knows what his children deserves. icyubahiro n'ishimwe bikomeze kuba ibyawe. Praise and glory continue to be yours. tuguhaye amashyi menshi And we n'impundu give nyinshi. you in a round of applause. ugize neza In mu izina Jesus' rya name. Yesu, amen. baririmbye murakoze, tubongere Thank you, singers. amashyi menshi cyane Let's tubashimira. put our hands together for them. baba bageze hano muri repetition They were here in their rehearsals. nanone nyine bagakomeza kuko baba bafite umwanya munini. They had enough time to continue and stay here. namwe turabakiriye abaje Also muri aya masaha. welcome you, those who just came now. kubera ko kuwa gatandatu tuba twifuza gusenga umwanya uhagije, Because on Saturday we want to take enough time in prayer. ubundi twakagombye kuba dufashe umwanya muto kugira ngo tugire umwanya uhagije wo gusenga. We're supposed to take short time so that we can have enough time to pray. hari ijambo rero tugiye gusoma There's a word we are going to read ritwinjiza mu masengesho that will help us enter into prayer. muri Yakobo igice ni cya 5, James chapter 5. igice ni cya 5 Yakobo James chapter 5.
umurongo ni uwa 13 tugeze 17. From verse 13 up to 17. Numvise uwayoboye abikoraho, The moderator tackled on it, kandi numva umwuka umwe niwe watanze iyi orientation. and one spirit gave some message to both of us. Ubwo rero turaja kubishimangira buke mbere yuko dusenga. We're going to emphasize on it and then we pray. Umurongo wa 13 baravuga ngo mbese muri mwe hariho ubabaye? Is anyone among you suffering? Iki ni ikibazo. This is a question. Unarebye nuko byanditse hariho karya kantu kabaza. And even when you see how the sentence is formulated, it has a question mark behind. Mbese muri twe hariho umuntu ubabaye? Is anyone among you suffering? Iki kibazo kitubajijwe, This question we're being asked. ngira ngo buri wese agiye atanga igisubizo, We wonder if everyone gives the answer. ntiyabura ikintu kiremerereye umutima we. They cannot miss having something heavy on their heart. Niba bitabaye bose bari aha ngaha, If it's not everyone who's here, nibura 99% bakwemeza yes. at least 99% can say a yes. Mbese hari ubabaye hagati muri twe? Is anyone among you suffering? Iyo yes rero ibayeho, If there is a yes there, Bibiliya nyuma yo kubaza yatanze n'igisubizo gikurikira cyangwa se gisabwa umuntu ubabaye. and the Bible mentions the answer to this question. Bibiliya iravuga ngo uwubabaye nasenge. And the Bible say, let him pray. Buriya impamvu rimwe na rimwe uza usanga tugenda twikurura cyangwa se duhatwa, nuko byenda ari ukuntu Satani aba yatanze urujijo mu mitima yacu. Sometimes we go slowly or we are being pushed because the devil has brought a confusion. Agatuma duhusha igisubizo Bibiliya itanga. And he causes us to miss receiving the answer the Bible has given to us. Pawulo yandikira Abafilisitiya, When Paul wrote to Philistines, aravuga ngo ntihakagira umuntu wese wiganyira. he said, let no one among you suffer. Aravuga ngo ariko ibitubabaje byose tubimenyesha Imana. But he says, whatever hardship you're going through, cast it to God. Ni ukuvuga umuntu yiganyira habaye iki? What happens when someone is complaining? Wiganyira kuko hari ikikubabaje, hari ikikuremerereye. You're complaining because you have pain and something is bugging you. Iyo rero tutumvise igisubizo Bibiliya itanga ivuga ngo niba hari ubabaye asenge, iyo duhushije icyo gisubizo turiganyira. So as the Bible asks, if anyone among you is suffering, you should pray, and you miss that answer, you go astray. Titukiganyire dufite Imana. We shouldn't complain when we have God. Titukaganye kubera ibitubabaza byo ntibizabura, titukagira amaganya kandi Imana ihari. Let's not complain because problems will always be there, but we should always focus to God. Bibiliya yongera ikindi kama ngo yemwe abarushe n'abaremererewe nimuze munsange ndabaruhura. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo niba wababaye urushye senga. Gusenga niki? Nuko usanga wa wundi uzumara imibabaro n'uburemere bwose bw'indi. As the Bible says, you are heavy laden, come to me and I will give you rest. And the Bible mentions again, if among you there is someone who's suffering, let him pray. It's because there is an answer and as there is a question.
turi kumwe bene data Are we together? muvuge ngo amen. Amen. Abo turi kumwe bavuge ngo haleluya. Hallelujah. Sinzi uko ngewe naje mbivuga, sinzi ukuntu naje mbivuga. I don't know how I would say this. Hari ibintu bimwe na rimwe bibabaza cyangwa se bidatuma umuntu yanezerwa ngo yishime iyo abona imyitwarire imwe n'imwe. There are some things that can cause someone not to be joyful because of some musarire things going on. reka mbabwire iki kintu, Let me gusenga tell you, praying, ntikwakabaye imwe impamvu yo gusunika. it shouldn't be something to push. Ntibzakabaye ikintu kimera It shouldn't be a burden. nk'ikintu ujyamo kubera guhatwa, gusunikwa. Oya, banza umenye ko ufite impamvu ituma usenga. Urababaye, hari ikikuremerere, hari ikintu wumva umutima wawe wifuza, senga. Praying shouldn't be something they push you to do. It should be something you have, you do when you have a purpose. If you are suffering, then you should pray and have it in your heart. Ubundi nta muntu wakagombye kugushiraho ijisho. There shouldn't be anyone to look at you so that you can pray. Ni wewe wenyine wakwishiraho ijisho, kubera ko impamvu usenga ni ukugira ngo uronke igisubizo kukiremerera umutima wawe. You are the one to push yourself to pray so that you can receive the answer to the problem that you have. Reka noneho mbabwire n'iki kintu. Let me tell you this. Iyo ugeze muri biriya bihugu bimaze gutera imbere, When you go to these developed countries, hari abantu bamara kugira intege nke ubunebwe bwarabafashe. there are people who backslide and they're lazy to pray. Noneho bakagira za commentaire, ariko nyine nibarya bagira urwenya ngo se ubundi gusenga waba ugisengera iki ko byose bihari. And you find some start to give boring comments that why should we pray when we Kanzara have everything? ubucumva biraho uburyo bwo You no kubaho longer buraho. feel hungry, you're not sick. Nyambaro no kwigana. The clothes are there are enough. You have everything. Ariko mureke mbabwire, But ntabwo let me dusenga tell you, we don't pray. cyane cyane kubera ko dusa naho dusabiriza ku Mana. We don't pray just because we look like we're begging to God. Reka mbereke impamvu imwe ikomeye, haba naho wowe ufite ibitunga umubiri ugomba gusenga. Let me show you the reason why you need to pray even if you have enough for your body to Gusenga sustain your body. niko gutuma ubuzima bwacu bwo mu mwuka bugira ubuzima. Praying is one of the things that sustains our spiritual life. Ibyo rero byakagombye kukubabaza. This should be a burden to you. Kubura umukristo w'umunyantege nke utagira imbaraga, utsindwa n'ubusa, uraho utashushe kandi ntukoneshwa. Christian who's a lukewarm, being a lukewarm and you can be conquered by anything, you cannot pray. It should be something that bugs you. Kubaho uraho mu bwami bw'Imana nta kintu influence. Living in the kingdom of God without giving any influence. None si imbaraga ziva. Where are they? Where's the strength? Ziva mu busabane bwawe n'Imana. Strength are found in fellowshipping with God. Ntabwo ari imyaka myinshi ufite mu itorero wakijije. About the years you have spent in the church. Yesu agiye kwerekana asobanura neza akamaro k'amasengesho. When Jesus was explaining the value of prayer, yatanze uriya mugani uri muri Yohana igice cya 15. he gave a proverb that is found in yerekana John, Proverbs umuzabibu n'ishami. Umuzabibu n'ishami. John chapter 15 about the Uriya vineyard. mugani niwe werekana neza agaciro k'amasengesho. This is a true meaning of prayers in our lives. Ngo ishami rifashe ku muzabibu rihora ritoshye rikera imbuto. Every branch that is connected to the vineyard is what iryavuyeho ridafashe riruma. And a branch that is not connecting to the vineyard will be aha hari ihame rya connection.
hari ihame ryo gucomeka. There is a Ni principle of ukuvuga ngo connecting. It mu gihe means, utari connecte ku muzabibu uba ishami ryumye. so when you're not connected to the vineyard, you become a dry branch. None se connection ni iki? So what is the Ni connection? ubusabane n'Imana yawe. It's the fellowship you have Usabana with God. n'Imana yawe gute? How Ni do igihe you fellowship uyegereye with God? uganira nayo mu masengesho usoma ijambo ry'Imana. It's when you come close to Him through prayers and reading His Word. Ntabwo rero twegera Imana gusa kubera ko twabuze minervare, twabuze imyenda, twarwaye ngo Imana idukize, twifuje ibyifuzo bitandukanye. Oya, twegera Imana kugira ngo tubeho mu mwuka. We don't connect to God because we need food or we have some certain prayer requests. We connect to God because it's life that we receive spiritually. None se ubabajwe n'ubwo buzima bwawe bumeze gutya butangiye kuma burakubabaje, egera Imana urebe ukuntu utoha. If you're feeling like you're disconnecting yourself to God and it bugs you, you need to get connected. You need to get into prayer. Pray over it. Hari abo twajyanye bavuga ngo haleluya. We're together and say hallelujah. Ngiyi impamvu yo gusenga. Ngiyi impamvu yo gusenga. This is the reason of praying. Bagusunikira ikiwe. Why do you let people push you? Why are you being pushed? Why? Why? Wabanje kumva intego kwiva mu mutima wa ukagendera ku ntego. Why don't you first sit and look at the reason in your heart and then get ready to pray? Umusore wasenze ntabwo azangana n'umusore utarasenze. A young man who prays will show a difference. Umugabo wasenze ntabwo azangana n'umugabo udasenga. A prayerful man will not be equal to Umudamu a man who usenga does not pray. ntabwo azangana n'umudamu udasenga. A prayerful woman will not be equal to a Urugo woman who does rusenga not pray. ntabwo ruzangana n'urugo A rudasenga. home that Never. prays will not be equal to a home that does not pray. Tuza tubanza twumve ko gusenga ni inyungu yanjye bwite. You should know that praying is it's by your own benefit. Mbere yuko ibinyungu yitorera uzumva ko ari inyungu yawe. Before it's Giti cyawe. the church's benefit, it's yours. Utarumva icyo kintu ibindi bisigaye byasubira. Before you understand this, all other things will remain outside. Icya kabiri. The second, Usomye harakomeza ngo when you 14 verse 14, simbuke 16 kugira ngo umwanya uragiye. on verse 16, Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenga umwete. confess your trespasses to one another and pray for one another, and that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Aha nibyo umuyobozi yashimangiye. This is what the moderator emphasized on. Uzurinda ubuzima bwawe kandi ubusuzume kandi ukomeze uburinde igihe cyose uzabura imbere y'Imana. Protect your life and always test yourself, examine yourself before you come into the presence of God. Bishatse gusobanura iki? What does that mean? Iyo twigishe gutya abantu bazabagira ngo none ubuzima bwejejwe tubugira igihe tugiye kuja gusenga. Ugomba kugira ubuzima bwejejwe ubuzima bwawe bwose. We are not righteous just before we are going to enter into prayer, but we live a righteous life. Ni ukuvuga ngo ntabwo bivuga gusa ngo ngiye kujya imbere y'Imana reka ngo niho nishakisha ngo nisuzume. Oya, gira ubuzima bwejejwe aho unyura, aho utuye, mu mibanire ya 24/24. It means you must live a sanctified life everywhere in your neighborhood. You don't just do it when you're about to pray. You live it every day. Isengesho ry'umukiranutsi. A prayer of a righteous. Kandi akubwire ko n'ubuzima bwawe bwonyine ni isengesho. Even your life is a prayer. Iyo usomye hariya muri Nombre kubara, when you read in Numbers, Isiraheli igihe Baramu na Baraki bariko babavuma ntabwo birizibwa ko bari mu masengesho. Ta 40 jours bari barimo, ntibari no mu rusengero ra.
bamwe bariko bateka, abandi bohagira abana, abandi bamenye intama zabo, bari mu mirimo ya buri munsi. Kuko hari kumanywa uko bimeze kose ko yarabitegerezaga, bari muri sashuguri. They were living their normal life, Israelites, when Balaam and Balak was about to curse them. Tuzamenya igihe Satani arimo gushakisha. You won't know when the devil is Tuzamenya trying n'igihe to ubuzima bwawe bukurura Imana ku butabazi kugira ngo buze. And you won't know when your life needs God's protection. Ariko igihe Balamu na Balaki bariko babitegereza, yagira ngo abavume bikananirana, yagira ngo aracagira gutya bikananirana, arabwira ati yewe ubariya n'ubwoko butuye ubwabo nta bupfumu mbaye mbabonamo nta nakura gusa. Ni ukuvuga ngo bari muri connection n'Imana kuko ubuzima bwabo buramacinga n'Imana. Balaam and Balak, they were trying to cast the people of Israel. They couldn't cast them because these people were connected to God. The connection was going up and down between them and God. Igihe cyose Imana ikwishimiye, whenever God is pleased with you, it means you are in prayer. You are connected with God. Everything tries to attack you, but it cannot reach you. Everything tries to attack you, but it can't. Even when you're sleeping, they say, let's try to intrude him or her in prayer when he is or she is sleeping, but they find you connected even. Amen. Hallelujah. These are the principles we need to know in our whole life. The last, the reason we need to pray. Acts chapter 16, verse 9. Bibiri iravuga ngo nijoro nasomye 16 umurongo wa 25 haravuga gutya ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmbira Imana. At midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Izindi mbohe zirabumva. And the prisoners were listening to them. Uwo mwanya habaho igishitsi cyinshi. Suddenly there was a great imfatiro nzizu ziranyeganyega. So the foundation of inzugi zose zirakinguka. And immediately all the doors were opened. Iminyururu ya bose iradohoka. And every chains were loosed. Muvuga ngo haleluya. Hallelujah. Mwongere cyane haleluya. Hallelujah. Reka nkubwire iki kintu. Let me tell you this. Amasengesho azakingura imiryango yari ikinze. Prayers open closed doors. Amasengesho azakingura imiryango yari ikinze. Prayers open closed doors. Sibyo gusa. It's not only that. Amasengesho azabohora iminyururu yose n'ingoyi zose zari ku buzima bwawe. Prayers break all the chains and everything that was blocking your life, and they get loosed. Amen. 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 Usenge. Pray. Urebe ku ibibazo wari ufite. And see that the problem you had. Bitandukanye. They're different. Umubabaro wari intimba zari zibosha ubuzima bwawe. And the sorrow you had. Umudendezo freedom utari ufite. And the freedom you did not have. Sabana n'Imana gusa uceceke gusa usabane n'Imana bizijyana. Fellowship with God and keep quiet. Bizaza bigenda bicika they will loosen up themselves. Zonyine byibohora. Bibiliya ntabwo yavuze ngo hari umuntu winjiye kubohora Paulo na Sila. The Bible does not mention that there is someone who entered. Imana yohereje gusa igishitsi. It's God who sent the earthquake. Iyo tremblement de terre zinyobera ni gute igishitsi coba ibintu bihombere imigozi kaza yihambura gusa mwana mwumva igishitsi kigera ku maboko kagenda gihambura. How is it that the earthquake can break the chains?
ubu igishitsi kikaba iyi saha nambaye isheni ikama yifungura ukigahanuka. How is it possible that the earthquake can shake my watch and it opens itself and loosen up? Twiyimye imbaraga kandi zihari. Twiyimye imbaraga kandi zigize we refuse to give ourselves power yet twabaye abantu bamaganya ndapfuye bizamera gute naje mperekeje abandi ndi wabaherekeje. You did not escort others. Wananiwe gukora icyo usabwa kugira ngo Imana ikorera bariya nawe ikakubwira. So that what God does to others can do it for you as well. Mureke mbahanurire ku mugaragaro. Let me prophesy to you. Let me prophesy to you. I want just dusezerane nawe ngo wanurire. Genda ufate ibihe bihagije utindane n'Imana. Nubona biriya bibazo ufite bidashize uzaza umbwire ngo ubuhanuzi nguhanuriye narabeshye. You go and have enough time to fellowship with God, and if you see your problems don't end, you will know that I lied. Ese bizangendera gute kurabona future yanze imeze ite none ni gutuhaye umbona kurajya mu biki. What are you trying to do? Ese niba kubwira ngo bizamera gute uzira ngo nizo bizakugezaho. When they tell you this is what is going to happen, do you think they really know? Senga gusurebe ku buzima bwawe butazahinduka. Just pray and see if your life is not going to change. Senga urebe ko Imana yiretse abandi nimba wowe utazayibona. Pray and see if the God who presented himself before others will not come in your presence as well. Reka ndebe ndashoje. Abantu bashobora bafite ubuhamya bigeze guhura n'ibibazo runaka bakaba sur bakaba bahamya kabisa ngo muri ico gihe ukuboko kw'Imana kwara intervenye mbona mbivuyemo subwenge bwanje n'Imana gusa ya intervenye. Hari umuntu wohagurukano wumva afite ubwo buhamya akaba say that God intervened. No, hari habaye ikisimo. What had happened? Ico gihe babonye Imana itabara niki wari wakoze byari byagenze gute? What had happened? Wari warwaye corona wagize ute? Ndabizi warampamagaye wari wapfuye neza kandi apfahagaze. Simo wari wabona kuganira n'umuntu aguhamagara ukumva arapfuye kandi akiriho yabuze ibyiringiro. This person had no hope. Kandi suko yarababaye ku mubiri. Not because he was. Hari ukuntu hari hasetinze ibintu mu mutwe we. Satani aganira yamakora ikiganiro. And the devil had heard a conversation with his mind. Uwo twatuvugana ni wowe wabaye ute? What happened? Are you the one I'm talking to you? Iherezo ry'ibintu byabaye. Niki cyatumye umva ko iherezo ryabaye? Why did you think that this can be your end? Ariko ndakubaza. Hariya wari wiherereye ntaco wabwiye Imana? Where you were sico cyagutabaye. Talk to God. None muzamubwira ngo y'Imana yagutabaye wa munsi yagiye. Uyu munsi ho nimba ufite ubuhamya yaraguhaye ikimenyetso. Uza wongera kugira ubwoba bwiki. If you have a testimony of what God did previously, why are you afraid of what is going to happen in the future? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana yari kwikoresha kugira ngo ikwereke ko dore yawe birashoboka ni wowe gusa n'uruhara rwawe nkeneye. God did it to show you that it's possible and he's waiting for your part to be played. Nta muntu wasanze Imana ngo apfe. There is no one who approached God and died. Mbabwira iki kintu. Let me tell you this. Timuza mubona wa mugore bafashe asambana. Don't you see that woman they found fornicating? Njewe iyo mpaye meditari rya jambo. When I read this word, hari uburyo umwuka wera azanigisha byenda nawe ukabona kwa. The Holy Spirit speak to me. Icyo umwuka wera azanigisha ni kingi. What the Holy Spirit teaches me is this. Nta muntu wagize amahirwe akerekera inzira igana kuri Yesu uzupfa. There is no one who had an opportunity to know the way of God. Keretse ugahushiyo nzira. Iyo ushije iyo nzira urapfa ariko ugize Imana ukabona gusa uwereke haba naho wobura umunyabyaha gusa ugapfa kwerekera inzira igana kuri Yesu ukamugera. There is no way that you can perish after you have found a way that leads you to Christ.
dore ikintu nzantekereza. This is what I think. Umugore bamufasha arimo asambana. This is a woman they. Itegeko ryaravugaga ngo bamutere iki? Amabuye. The law was saying that they should stone Uwo her. mugore mu mwanya bamufashe, By the time they caught her, bari guhita bamujyana ku gasozi, amabuye rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, rya kane, rya to the gatanu. mountain so that they can start casting stones. N'abandi On bari bapfuye niko babigenjeje. she could have died like others. Amahirwe ye ngo bamufate, but luckily when they found her, atarakanyagwe. Uyu kera we yapfuye kuko itegeko ryamufashe, yatsinzwe arapfa. in other words, she was already dead in Ariko terms of law. ntagomba gupfa But she was not supposed to die. atabaye impamvu yo kuzica Yesu. And it couldn't be the reason for her to die without killing agomba Jesus. gupfa nibyo, ariko agomba gupfa habonetse impamvu yo kwisha Yesu. And this woman must die after we've got a reason to kill Koko Jesus as well. tumwirindirije se hari kibazo, reka tumujyane kuri Yesu And they maze say, tumugerageze asobanura ibintu binyuranye n'itegeko nawe abizire. let's take her to Jesus so that Jesus can explain something that is different to the law so that he can be accused of it as well. Isaha yari gutererwaho amabuye And the arayisimbutse, time that she kandi was supposed to ntibamujyanye mu be yindi nzira, stoned, bamwerekeje Yesu. she was saved and Safini. they were taking her to Jesus. Kera yakize byarangiye Already she was saved. ngo agere kuri Yesu ati mwami Yesu, Musa yaravuze ngo uzaze ukora icyaha cyo gusambana aterwa amabuye, wowe urabivugaho iki? Nimwumve ikigerageza. And they asked Jesus, by the law of Moses, they say, if we find someone fornicating, we must stone him or her. What do you say about it? yari yaje aje kuzana ubuntu, And Jesus had come to bring grace. yari hagati y'ibyo, ariko He n'itegeko was in the ryamusana middle ryo of ryari that. ririho, But also the law of Moses ariko was there. hari irindi sezerano ryagiye kugira gute kwerekana. But there's also another covenant that was going to be Navuga toya ubuntu presented. bw'Imana ko buraza nije buntu yewe bwagaragaye buzanira abantu bose agakiza, ati ukontredije itegeko rya Musa kufa. So, Navuga ati oya ni mu mutera amabuye ari kontredije nibyo avuga entre le marteau et l'enclume. and Jesus was in between of, if he talks about the grace that God has given him to bring, they will say that he's lying. Navuga ntibazi ko Yesu ari igitanga, And they didn't know that Jesus was great. ngo bamubaze ikibazo When they asked him a question, ntiyaba ari cyo asubiza. he did not answer that question Yari umugabo uzi ubwenge. because he was wise. Za nyigisho twigishije za Holy Spirit, ukuboko kw'Imana cyangwa amavuta y'Imana wasizwe azakumenyesha ukuntu The uzitwara no kuzasubiza. anointing of God teaches you how to answer questions because of Yesu the aravuga wisdom ngo found nimugera in mu it. nkiko ngo ntimugatekereze d'avance ngo ibyo muja gusobanura, ntimuzirirwe mwigora, icyo muzavuga muzagihabwa mugeze hariya. Jesus Ni told Holy the Spirit disciples, uturimo. do not think of what you're going to speak when you reach there. Just go when Ngo you get bamubaze, there, the Holy Spirit will speak to ati you. none se urabivuga hiko arabihorera kanyamaza ngo atangira kwandika hasi ariyandikira gutya gusa. He started Wewe wari wumva bene to icyo gisubizo? write down. Umuntu ko baramubaza And they asked him. ariko Yesu yagiraga wisdom ba, Jesus sagesse has yabaga so much wisdom. tangiye kwiyandikira hasi. And he started writing down. Barongera mubaza ati ko turakubaza ni They gute tuba asked twandika. him, we asked you and you're not giving us the answer. Arunamuka ati okay, ubwo mwakomye kuinsista gutitiriza And since you continue to Ntacyo insist, bitwaye. it's okay. utarigeze ukora icyaha naba ari gutora ibuye rya mbere If atari. there is anyone among you who have never sinned, let him be the first to cast Mwumvise a avuga ngo stone wi on this woman. cyangwa no wisdom Wisdom. hagira itora ibuye de ngo baje kureba gutya bama basanga rukololo liste y'ibyaha nibo ba mbere uko nabo bamwe bari baraye basambanye gusa ntibafatwa, abandi bari basambanye ejo bundi undi mwaka ntibafashwe, bama basanga ni ukuvuga ngo arabwe niba mwebwe mutarakoze ni mu mutereture babandi bose umutima utangira kubacira And they started to doubt themselves and left. wa mugore abakwakizaga bari hehe ati data bagiye nta n'umwe usigaye ati taha mu bana bawe nimba yari abafite simbizi cyangwa taha mu rugo rwawe He told the ariko woman, go ntuzongere back gukora to your icyaha. home, and told her, but do not do that sin again. uwo ntiyari mu rupfu. Wasn't she in death? Satani nakunigira iriya When the tugenda urwana umusunika chokes you from umujyana kuri Yesu, uhungira kuri push Yesu him, taking azakwiciriye, him to Jesus. ariko nukomeza gutwagara
But if you ukagira Imana continue ukagera to muri stand reyo firm ya presence ya Holy and Spirit, go in the ya presence ye of God, ni ukuri ko Imana utazakira. amen, God will save you. Uzakira. You will be saved. Uzakira. You will be saved. Uzakira. You will be saved. Bana bato muzakira. Young men, you will be saved. Nimuve muri ayo matelefone, nimuve muri utwo duconco, nimwegere Imana, Leave nimufata amasaha all yanyu, the small, mwegere small Imana, sins. muve mu Just duconco. get close to God. Amen. Tugiye gusenga. We are going to pray. Amen. Amen. Basigaye babwira abantu gusenga bakama barebera mu ndorerwamo gucya gusa When you akaza tell kureba people haba that ari you're going business yawe haje to kuzanira pray, what happened? n'ibyawe. It's about you. It's your benefit. Haguruka kuko ibi birakureba. Stand Iyi and pray affaire, because cette affaire te regarde, this irakureba. concerns Business yawe. this is your business. It concerns you. Nituzaza tunasenga tukaza ureba abandi. Even when we pray, do not look Pastor at Celeste. other people. Pastor Celeste karansengera. Pastor Celeste afite mikoro You cyangwa start to mutunzi look nafata at mikoro aze other gukora people ubwo praying, murebe gutya. and you're Ubwo just sazi their kiri ku eyes mutima wawe. opened. Don't you have your part or things to Nushaka pray ureke on? kuvuga byinshi. Ureke kuvuga byinshi. It's Ariko okay noneho even if you don't have ikonsantra much to say. nushake n'umutima wawe uganire n'Imana. But at least let your heart speak to God. Ariko ugiri umutima wawe ubwira Imana ngo Mana nimba uhaye umbona hano nanjye. Aba bandi nabo bafite ibyabo. Nanjye canzanye. Niki ngiki. Bohora ibyanje, tabara ibyanje, nanje mpereza ishusho, hindura amateka yanjye, gira icyo ukora nanje bigaragare ko uri wagaragaye mu buzima. Nzahamiriza n'abandi. Yes, gira icyo uvuga. Say something to God, even if you speak with your heart. Ask God to change your life, Tugiye gusenga to transform muri it. iyi You're minota going isigaye. to pray. Mu byifuzo dufite turasengera n'umunsi w'ejo. We are going to pray for tomorrow. Icyumweru cy'ejo tugisengere We are bene going data. to pray for tomorrow's Ariko services. unavuge n'ibyawe. But also Wapfukama, mention wagendagenda, If you wagira kneel ute. down, Omba or lift mu. up your hands or walk around. Mana data wa twese uri mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo. Twaje turabizi neza ko waduhaye ibanga rikemura ibibazo. Hari ubabaye nasenge. Niyo nzira waduhaye itanga ibisubizo ku bibazo dufite. Dutoze Mana, twigishe Mana. Ayi duhereze Mana kuba abantu bitoza mu gusenga. Dusenge Mana. Ayi data wa twese uri mu ijuru. Ayi data we ntawagusanze, ntawakwegereye, nta muntu waje muri presence yawe wamwaye cyangwa wasubiyeyo gutyo. Ni umugisha kukwegera. Twarakwegereye Mana we. Iyi minsi 40 twarakwegereye. Bizagaragara, bizamenyekana ko twegereye Imana. Bizagaragara ko twegereye Imana. Bizamenyekana iyi minsi 40 bizarangira. Nukuri abantu bazabona impinduka mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu mirimo yacu dukora, mu bana bacu, kuko twasanze Imana. Ayi twasanze Imana. Twasanze Imana. Ntabwo ari garagara. Imana idahinduka. Yagaragaye ku musozi wa Karumeli. Yagaragaye ku musozi wa Karumeli. Baraka za Yesu. Baraka za Yesu. Intsinzi ya Yesu iherekeza ubuzima bwacu. Intsinzi ya Yesu. Intsinzi ya Yesu igaragare ku buzima bwacu. Garagara Mana, garagara. Ntabwo duhungira ku bantu, ntabwo dusanga abantu. Ni wewe Mana, ni wewe dusanga. Ni wewe. Ntabwo twahungiye ku bakomeye, ntabwo twasanze abakomeye, twasanze Imana yacu ishoboye. Izina rya Yesu Kristo twaje imbere yawe Yesu. Turagushimye umwanya mwiza w'umugisha uduhaye. Turashimye neza yawe Mesiya.
turashima imbabazi zawe Mesiya, turashima gukora kwawe Mesiya, uyu mugoroba mwiza w'umugisha uduhaye Yesu, ugaragarane natwe mwami wacu, n'izina rya Yesu Kristo, ibidafite umumaro bikubitwe hasi Mana, turagukeneye muri uyu mugoroba mwiza, turagukeneye, turagukeneye, uri Imana yacu, uri Jehova Nisi, uri Jehova Rafa, Mana turagukeneye, n'izina rya Yesu Kristo, twaje mu bikari bya Yesu, turakwinginze kugira ngo uze wigaragaze mu wera, tugenderere muri uyu mugoroba, turagukeneye muzindi mbaraga, turagukeneye muzindi mbaraga, inyota yawe Yesu, inyota yo gusenga, ishyaka ryo gusenga, zuzuza imbaraga zawe Yesu, turagukeneye uyu mugoroba dukeneye kumva udukoresha, dukeneye kumva utugirira neza, n'izina rya Yesu twaje mu bikari byawe, idusubirayo amaramasa, n'izina rya Yesu uwaje arushye aruhuke, uwaje ananiwe kuruhuka, dukeneye ikiruhuko cyawe, dukeneye ikiruhuko cyawe, dukeneye imbaraga zo gusenga, dukeneye inyota ya Yesu, Mana yacu, watubereye ibyiringiro, watubereye ibyiringiro, dukeneye inyota yo gusenga, Mana yacu, imbere yawe naho gupfira, imbere yawe naho gukomerera, imbere yawe naho gushorera, dukeneye gushora, dukeneye kunesha, dukeneye imbaraga, uyu mugoroba uduha imbaraga, uyu mugoroba utwigishe gusenga, udushoboze Mesiya, dukeneye gusenga nawe, imbaraga zo gusenga, inyota yawe, imbaraga zo gusenga, irishurire Mesiya, irishurire uko tugomba kwitwara, uduha inyota, uturinde gusubira mu twanya, utwigishe gusenga, utwigishe, uduha amaso tubone, uduha amatwi twumve, Mana duce inyota, turengere Yesu, uyu mugoroba tugomba umugisha, uyu mugoroba dukeneye inyota yawe, inyota yo gusenga, n'izina rya Yesu, inyota yo gusenga, ntabwo twabyishoboza, sikubw'imbaraga, sikubw'amaboko, sikubw'umwuka wera, uturengere utugere mu masengesho wuzuye imbaraga, utugere mu masengesho, uduha inyota yawe, dukeneye impinduka, ubuzima bwacu bugira impinduka, ubuzima bugira inyota, ubuzima bugira ishyaka, uduha inyota yawe, uyu mugoroba turagukeneye, suka inyota yawe, suka inyota yo gusenga, suka inyota yo gusenga muri restoration Gisagara, suka inyota yawe, suka ishyaka ryo gusenga, suka umwuka wo gusenga, imbaraga zo gusenga, uduha amaso tubone, uduha amatwi twumve, Yesu we, Yesu we, Yesu we, mugoroba turagukeneye, Yesu we turagukeneye, Yesu we turagushaka, Yesu duha inyota yawe, Yesu duha imbaraga zawe, Yesu ngwino dushoboze, Yesu dukeneye kugushoboza, Yesu turagushaka, Yesu turagukeneye, Yesu we imitima yacu irakwifuza, uduha inyota yawe, idutahuka twaje, idusubire ko twaje, waje aruhuke, Mana yacu inuruhure, waje ananiwe umuruhure, waje ubuzima,
utanga inzira, ujye utanga inzira, ujye utanga imbaraga, ujye usubiza imyaka, usubiza inyota yawe, inyota yawe, ukabera turagukeneye, ukabera turagushaka, ukabera manuka, imitima yacu ikire, imitima yacu iragushaka, imitima yacu iragukeneye, imitima yacu iragushaka. Yesu wacu turagukeneye uyu mugoroba, tubere umugoroba w'umugisha, tubere umugoroba w'umugisha, tubere umugoroba w'umugisha, utwigishe gusenga, twigishe gusenga, twigishe Yesu wacu we, twigishe kuba hafi yawe, twigishe kugirana ubusabane nawe, tugiye gusabana nawe, dukeneye gusabana nawe, dukeneye kuba inshuti yawe, ugiye gusabana nawe, ugiye gutinda imbere yawe, ugiye gutinda imbere yawe. Yesu we, tungura imitima yacu, imitima yacu Yesu iragukeneye uyu mugoroba, imitima yacu iragukeneye. Suka inyota yawe, suka inyota yawe, suka imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba tubere umugoroba w'umugisha, suka inyota, suka inyota, inyota. Uwageze hano wese agenda n'inyota yo gusenga, agenda n'imbaraga zo gusenga, agenda n'inyota yo gusenga. Suka inyota, suka ishyaka ry'umurimo wawe, twigishe gusenga, twigishe gusenga, dukeneye gusenga. Ibihe bikomeye, turi mu bihe bikomeye, bidusaba imbaraga zo gusenga, bidusaba inyota, bidusaba kugira ishyaka, bidusaba kugira umwete. Mwuka wera manuka, Mwuka wera manuka, Mwuka wera genda genda. Oh Yesu we, aho wageze ntabwo ibintu byongera gusa byasaga. Mwuka wera manuka, Mwuka wera manuka, Mwuka wera manuka, imitima yacu ikire, imitima yacu iragushaka, imitima yacu irakwifuza. Mwuka wera manuka, Mwuka wera genda genda, suka inyota yawe, suka inyota mu itorero ryawe, suka inyota yawe, itorero ryacu turagushaka. Muri iyi minsi 40 turagushaka, muri iyi minsi 40 turakwifuza, muri iyi minsi 40 dukeneye imbaraga zo gusenga, dukeneye inyota yo gusenga. Yesu mwana wa Dawidi, manuka udukize, dukeneye gukira, nidusenga tuzakira, nidusenga tuzambara imbaraga, nidusenga tuzasubizwa, nidusenga tuzakubona, nidusenga tuzakumva. Yesu wacu manuka, imitima yacu iragushaka, imitima yacu iragukeneye. Uyu mugoroba turagukeneye, uyu mugoroba turagushaka, uyu mugoroba dukeneye kukubona, uyu mugoroba dukeneye kukwakira, uyu mugoroba dufungurira imiryango. Yesu, Yesu mwana wa Dawidi, turagushaka. Bino manuke, bino genda gende, bino kore, bino kore. Uwaje hano wese akubone izina rya Yesu, uwaje akubone, uwaje akubone. Mwuka wera, bino manuke, Mwuka wera genda genda, Mwuka wera genda genda hano hantu. Mwuka wera turagukeneye, inyota yawe imanuke, ishyaka ryawe rimanuke, inzara yawe imanuke, inzara yo gusenga, inzara yo gusoma ijambo, inzara yo kwihererana nawe, inyota yo gusenga, inyota yawe, inyota yo gusenga, inyota yo gusoma ijambo, inyota yawe Yesu we, Yesu mwana wa Dawidi we, turagushaka, turagushaka mu zindi mbaraga, turagushaka mu yindi dimension, turagukeneye iyi minsi 40, turagukeneye. Ururuka Mwuka wera, inubane natwe, inuturengere, inudushoboze. Yesu we, distraction zose turazanze,
ibiturangaje turabyanze, ibidufatiye umwanya turabyanze, ibidafite umwanya muri twe bipfe, ibituma tudakizwa bishye, ibituma tudakizwa neza bishye, ibituma tutagira umwanya uhagije bishye. Yo Yesu we, ibiturangaje byose biburizwemo, hagaragara imbaraga zo gusenga, hagaragara inyota yawe Mesiya, inyota yawe, ishyaka ryawe, inyota yo gusenga, inyota yo gusenga Mesiya. Oh, twaje imbere yawe Mesiya, duha inyota yawe, yo duha ishyaka ryo gusenga Yesu, duha ishyaka ryo gusenga Yesu, duha inyota yo gusoma ijambo Yesu, duha imbaraga zo gusenga Yesu. Twaje Yesu, twahageze Yesu, nidusubire uko twaje. Mana, dukeneye inyota yawe Yesu, dukeneye inyota yo gusenga Yesu, dukeneye imbaraga zo gusoma ijambo Yesu, dukeneye imbaraga zawe Yesu, turahageze Yesu. Yesu, turagukeneye uyu mugoroba w'umugisha, dukeneye tubera umugoroba w'umugisha, uyu mugoroba ariko tubera umugoroba w'umugisha, uyu mugoroba wo gusenga, umugoroba wo kwakira. Byatunaniye byose bigwe, ibituma tudasenga bipfe, imyuka mibi yose isoke, imbaraga z'umwijima turazanze, intege nke turazanze. Yesu ngwino, Mwuka Wera manuka, Mwuka Wera manuka, Mwuka Wera genda genda, Mwuka Wera genda genda, imitima yacu ibohoke, imitima yacu ikire. Yo Yesu we, manuka ukore, genda genda, Mwuka Wera genda genda, Mwuka Wera kora, Mwuka Wera kora, Mwuka Wera kora. Yesu wacu, turagukeneye, dukeneye kumva imirindi yawe, kumva uvuga, dukeneye kuganira nawe mu buryo budasa, dukeneye kuganira nawe mu yizindi mbaraga. Urakoze Mwuka we, ugiye kuganira n'imitima yacu. Yo haleluya, oh haleluya. Urakoze Mwuka Wera, kuko ugiye kuvuga bikaba, ugategeka bigakomera. Urakoze byiringiro, urakoze gakiza kacu, urakoze mahoro yacu, urakoze Papa. Turagushimiye kandi turakunezerewe kuko urabyiringira. Mwuka Wera manuka, manuka, Mwuka Wera manuka, manuka, Mwuka Wera manuka, manuka, imitima yacu, Mwuka Wera, Mwuka Wera manuka, manuka, Mwuka Wera manuka, manuka, Mwuka Wera manuka, manuka, imitima Mwuka Wera manuka, manuka, Mwuka Wera manuka, manuka, Mwuka Wera manuka, manuka, imitima yashikire. Ndashaka imbaraga za Yesu, ndashaka imbaraga za Yesu, ndashaka imbaraga za Yesu, imitima yashikire. Ndashaka imbaraga za Yesu, ndashaka imbaraga za Yesu, ndashaka imbaraga za Yesu, imitima
tuzamure amaboko yacu twese. Ubwira Imana imanure imbaraga z'umwuka wera mu buzima bwawe. Sabane n'Imana, wongere ubuzima bwawe butohe ishamye ryonka amakakama yo kugishitsi, twonke ubumana buri muri Yesu, natwe tuzagenda muri iyi si turutumana. Icyo nico dukeneye ko twonka, kuko turi amashami afashe ku gishitsi. Mana yo mu ijoro, turagushimiye. Ndashaka imbaraga za Yesu, ndashaka imbaraga za Yesu, ndashaka imbaraga za Yesu, yeme imitima yacikire. Ndashaka imbaraga za Yesu, ndashaka imbaraga za Yesu, ndashaka imbaraga Yesu mwami. MWUKA WERA, Haleluya. MWUKA WERA asifiwe. Mana yo mu ijuru, turagushimiye, duhaye konka ubumana kubera ko dusabanye nawe. Ejo dukeneye presence yawe idasanzwe, kugira ngo uko iminsi igenda yigira imbere, uko urugendo rw'iyi minsi tugende twinjira mu mazi menshi. Twatangiye byenda ari mu bugombambari, reka zamuke agere mu rukenyerero, agere igihe ahinduka inyanja itabasha kwambukwa keretse ari umuntu gusa uzi koga. Tugende tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Rekejo mwami, tuzinjire mu mazi menshi. Iyi minsi yindi izakurikira, turangije icyumweru cya mbere, ibyumweru bindi bisigaye ko ari bitanu, tuzagende twinjira mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Uzakomeza utuganirize, buri wese azasohoke muri aya masengesho twuzuye ubuhamya bw'imirimo ikomeye uzaba wakoze. Ibi byifuzo biraha muri iki giseke, uri Imana izireba, ijisho ryawe rirarebayo. Mu izina rya Yesu tange igisubizo gikwiriye. Abana bawe bazahagarare hano bahimbaza, bashima, barata, bazamura icubahiro cy'izina ryawe. Ubikorere kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Tugiye gutandukana tugenda, ujyane natwe kandi Imana, naho turare mu bwiza bwawe. Ejo mu gitondo muri service zose ko ari 3 zizaba ari service zuzuye ubwiza bwawe. Ijambo tuzakira, indirimbo zizaririmbwa, bazasenga, bazayobora. Presence y'umuntu wese uzagera aha azahure n'umuriro w'umwuka wera, ushindura, unyeganyeza, utransforma buri wese asingira ubwiza bwawe. Urakoze kukugiza neza, cubahiro nishimwe, kuratwa no guhimbazwa bibi byawe. Tuguhaye amashi menshi, tuguhaye n'impundu nyinshi, kuko uri Imana yumva.
none n'iteka ryose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Mbere yuko dutandukana matangazo abiri gusa. Before we leave, we have announcement. Turashimye ko mwaje kandi muri benshi. And we thank you all for attending. Muzamukomeza kuwa gatandatu nk'uyu dutwarane nubwo tuba dufite ibirori byinshi. Uyu munsi dukunda kuvuga ngo ni wa social, ariko reka duharanire muri ibyumweru ko ari bitandatu cyangwa izi za samedi wa gatandatu esheshatu duharanire kuzaza tuza nubwo dufite n'ibindi byinshi, kandi n'indi minsi yose nayo muzamuza. Itangazo rya mbere rero nagira ngo tuvuge nuko ejo ni car free day. Tomorrow is a car free day. Kandi murabizi ko hari ya Nyabugogo iyo muje mutiza musanga saa moya yarenze bafunze. And you know that past. Ndizera ko ariko niba bidahindutse ariko niko bambwiye ko ariko